Hadirin pemirsa penonton yang budiman, kini tibalah saatnya kuajak Anda sekalian guna menikmati satu suguhan acara yang penuh spektakuler lewat satu sajian acara demonstrasi sensasi member atraksi. Rasa kaget sepandurat pribadi Nesun dadak sontak digugah saking tempat panggonan. Abeh para kadang bilangeran aja menang tumani naraganing saliramu tentu ayung budal bareng-bareng sejen karoning untuk arane majikan Bapak Dadi Miminua Kang Alek pengen sampurna ambil rong bungkus bari teh botol. Teh botol se. Iya teh botol telai es. Karo tetes tikus. Nya kena yang ceret. Mati kon. Kesuwun. Oh langsung tuku ningan. Warisan sing para wali warisan sing nenek moyang sedaya seminyak sing sadaya samingor nyuwun agung ing pangapunten sering majikan aja lali mas lawase aja lali mas ciri wanci mabata diri Jagawa ketulis ning janji ada tema kegawa minggat ada tema kegawa minggat aja lali selawase
Salah lima seumuran majikan asing paling sayang, majikan asing paling enak. Gunung-gunung digawe sawah, angin pisan mambanyonani. Gulung-gulung digawe sawah, angin pisan lakonani. Kenyetan balikin ulang, diwasedan orang kelakon, diwasedan orang kelakon. Majikan masih bayari, singa dangdut putra surti murah, pimpinane bos kartin alamatnya saking Benanggung. Bongas ya. Alamatnya Bongas Benanggung. Kabupatennya Ajaran lima selawase, masih Selawase bae. ajaran lima seumuran. Ora. Sulingan maning sulingan, Coba ganti gongan maning gongan. suling seket makarisangan. Suling setek. Tiwas teman ditinggal lungan, tiwas teman ditinggal lungan. Jalaran asok kulino, jalaran asok kulino. Wano wani mawano bisa, saka wani maning awang-awang. Majikan masing paling sayang, majikan masing paling enak. Waya. Woi. Ya yudeni aku sayang, jati mungkul paling enak. Ajaran lima selawase, majikan masih bayari. Yen ngetan balikin ulang, diwasekan orang kelakon, diwasekan orang kelakon. Suruhan cima baca diri, tergawa ketulis di janji. Woi, motor, clear, ganti. Woi, motor. Manusia aja sambat kaniaya awak raga deslilamu. Pemamane kemalancang pribadi neng sira paman. Salan Isun bocah-bocah bongas penangkun Ladalah bakal tadang cuma dari awak raga deslilamu. Ayo nang yen bayan-bayan sira mampu kedagen isun usa. Candangan pemandangan manusia mau aja sampai ucul Aja tempat rasa bangga seliramu kesana. Isun bakal bisa kecandak maring raganing sira kesana.
Aja gemuyu bae. Gemuyu ketimprang kalau sikil. Di sana. Ampun. Ampun. Alon dimin dua pelonco ya. Setelah manusia mau dicandak, tentunya manusia mau dudu manusia kang sembarangan dua pelonco. Kisanak. Ya, Tegal temen ragane sira nyandak pebandar ragane isu. manusia. Isun. Apa tujuan lan maksudnya sira? Rasa tambu ya. Ya, Tulung sampai kenaning bapak dadi. Ming majikan. Leres. ya. Yen paen-paen hajatane pengen akeh perkak kelawan barokah. Tulung cumpunana penjalukan isun rokok surya 16 rong bungkus. Kuan si dijaluk. Leres beri sangune Dua pelonco. 200.000. Krungu beli. Bocah ku jalukan kuno. Jalukan bae sing esuk Iya. Pak. Suka laka koplok. Yang ning sekolahan ya laka. Ya Ayo, wis kisana Ya. tinggal di sit ya. Kita nih ngomong ning majikan disit ya pamannya. Ngomong dua pelonco. Oh majikan jumponana iku bocah kue. Jalukane ya. Iya pada miang sing kene enggak Apa sih, Wak? Kita harap mengdapes. Melo kok disit. Ya ayo. Jaluk rokok kan. Ayo, Nang. Rokok ya. Masih kanggo ngormati wong loyang. Mangga majikan dalan. Ya Yuneni make up dengan kami kabeh wong jati ngumpul. Paman dari Agot senggol kaya sing lagi lara ambeien angge Mas Roni bos blekecot Najan pisan Apa jeneng? ning batin masih kelingan. Oh ya. Kelingan karo Sun, sun. Suwun majikan. Bayang Wis dipaen, Pasan. Oh dua pelonco. Sajene wis teka dua pelonco. Iya ningal. Diva pengen ketemu Mama Dipa sayang. Apa sih? Beri kuat Mama Dipa. Sunang kong rindu Mama Dipa sayang. Awas bocah. Dengan Orang punya tangan guru mencret. Ya bener. Bisa Kenapa dibagi loro? Ukuran yang hati si bocah. Mama Dipa. Semoga terhibur selalu. Kakang Jamal. Mama Dipa sayang. Majikan wis bae Mama sajen. Dipa. Mama Dipa. apa sanjene paman Masih dijaluk sampean. Mama Dipa. kabeh loro Ada kabeh Kakang Jamal. ya usah Mama was Dipa sayang. Mama Dipa. bukat bilalati Ayo Mas, ini siapa? cepat berjalan si pun Kasih tampil mas. Putus Rangkit Tio Production Apa jeneng? aku sayang kebayang ning mata ora sanggup bisa Bapak Alin Bapak Alin paling sayang kula kakang Bapak Alin demen sampeyan Bapak Alin 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 sedih rasa neng ati Apa sih? yen ketemu Bapak Alin pujaan neng ati ini Mesipa Papa orang kelingan Mesipa lagi waktu loro Mesipa kakak ngomong mau bisa Mama Sipa Mama Sipa Mama Sipa mater kesuwun Bapak Ali mater kesuwun Nasya Nasya tolong sempurnakan pribadi Nisun ladalah ayo nang dicandak pocong gun aja sampai geger masyarakat loyang hadirin pemirsa penonton yang berbahagia
Akhirnya acara kedua acara kualitas yang terakhir dalam posisi ini. Bagi persembahan kami cukup sampai di sini saja. Kami atas nama pemandu acara Bung Satrio Kajang Perkasa mengucapkan terima kasih akhir kata.